wa Kefis Joseph Ntwerwaki ni atumite iromba kirendu kimbithi na kubaromba guchumiria na winge mono kagitene gaka kire gutigira ni bakwithirwa bakijukia kura na kinya guciandikithia taringi kura nikenda bomba gutara tongeria babega kire ithurano bia 2027 ni achokete oria chiari gutara wikia anabao kire chukuru chote anobundi kenda bomba guciandika bongwa. Anthony Kathenya na ripoti iji. Ikali yetu ankiamea Kefis Joseph Ntwerwaki leo ni umilitina kule imwana bia jenzi kuumili na kuendekithia taringi kura kile mubango loditi na mbere wa kuandikithia ringi kura baki thurano kia mwaka 2027. Kwani mantu ameya kabisa bonga mtu enda kibande mno antu abethi nafasi ekwaria niu unre ita ukagwithokenda kwito sindana no tina bio sinana bio utiengumba kurita so antu betu rine ita ire ara kurinjithia mwe muringi kura wita wakigisa wena kureku nigenda muntu ro kuunga mukono ro kwenda ethore mutongoria na gambira antu betu itarine itara kritiko na antu bareke osetha na mantu ya uringi kura mantu aguthura tongoria muntu ko wingi antu bathura tongoria barikia guthura bakambiria kurira na bongo ene nibo baithurire kulingana na nkiamea ABC mpaka tariki 31 mweri muthiru ni ya Kenya 2090 na kibawa ke balabala ikiti kuyandikithia taringi kura bajero erwe kyakiuga gwetukira kulinga kura niyo njira kimona bilinki thura mutongolera bakwenda amuna kunenka na uge bwao kilo iti na mbere bwande no uantu wetu ni mantu amana nuntu kwina bata kusiomia kuibanga na kuolelia wina bira biko na kenda oringa kura namba 2 kwina bata ya we muringi kura still withwaniria na uria ni muntu wa muthemba uriku ukienda otongoria na kagita kalegirano bia KCSE bambilite muthenya omnde erwe kina ulitia jari gutigera ne bakwira na bakire skulu ja TVET kenda bendelithia mathomo kagita kalosonko ni bona ni tinkiro kiana 700 ni bethagiro bakiaga twanya kire skulu ja university watu kana around 700,000 batia accountant po asiari mwana nyari ikia form 4 kurikia form 4 kuteani kwina bata ya kubwithia mupango kwina bata ya kuendiana bara colleges institutions isi ya technical institute ya baba Rembe North erwe kakijana mbe na kwelithio bataru bwana kaita gaka kwithirwa bakethikira ICT apps ile jakitokirishwo bunge kenda kuongera umebo kirutumiri bwa kompyuta na mitandao tuambirinya program ya kuengage youth na era tuweta digital apps ya rutu na digital app mo mutuate na tukwambira natha digital app na ambiritie tobetwe infrastructures tuweka in place tobetwe bandai tuitite lare na endia ni ana baba kurikia iskuru antu abethe bai endo no bathoma gathoma de mantu digital marketing bathoma de otumira computer othe bombo tumenia TikTok na tukia na free wifi nikenda na bomba kusien engage bomba kubwithia activities ingi siumbo batetheria ki muturire kuma muje muneno Nairobi mbeta Anthony Rangi wa Kathenya.